Jesu Kristu inkosi. Ngiyababingelela abazali bethu nabo bonke abafundisi nabafundisikazi nomama abafundisi, omama bonke abantu abasha sonto sikole. Igama lami ngulindeni ngwaduma kuthi ngihlala khona la eMatolo. Ngizophakamisa uNkulunkulu-ke okwaba kuhle kuye ngelinye ilanga ukuba angise kuJesu. Ngangithi-ke ngisanda ukusindiswa ngithi leli vangeli langithola ngihlezi ekugcineni kosuku ngoba ngalithola ngigula. Kwathi mangithola abathi nangu uJesu ukuphakamisa kwami isandla ngangithi kwaba sekuseni ngoba ebhuleni kwami ngase kunomuntu ongihinyayo ngendlela engase ngidila ngayo, oyevele egaxa ingalo nje engivala umoya. Sengibona ukuthi sengingasalali, ngifuna ukuthi angangihini ngoba namandla ayingasekho. Kodwa ngalede ngavuma uJesu nje ukuthi uyinkosi, ngasinda lapho. Bengihlala-ke endaweni yaseMshwathi. Mangisuka endaweni yaseMshwathi ngafika la eMatolo. Ngafika ngahlala ngafuna abazalwane ngakhonza. Kwathi ngelinye ilanga sinomkhuleko kwenye indawo ngahlangana noMambethe engikuphakamisayo bazalwane ukuthi ukusindiswa kwami ngasindiswa angazi ngachaza ngithini. Ngasindiswa nje ngisezonweni ngendlela esimangaliso. Mase ngikhonza ngangifuna ukukhonza kodwa ngibona ukuthi ukukhonzwa la akubona lokho okufanele kukhonzwe yimi ngendlela engisizakele ngayo ukuthola uJesu. Ngibona nje ukukhonzwa kodwa kushoda. Mangifika le Matolo ngathola indawo yokukhonza kodwa nje ngiyifune enye ngoba phela ngeke ukuthi ufika futhi ke ebandleni mothi uyaveza into ofuna kwenzeke ofanele yenzeke abavele bangayiboni ukuthi kanti lento engiyibona yini. Uthi uyaveza uthi ngibona lokhu ungabikho oyibonayo ukuthi bejike bethi hayi ngathi ufuna ukusiphatha lo. Ngathola uMambethe-ke saxoxa noMambethe ngathola ukuthi uMambethe naye ufuna okunye nami ngifuna okunye. Sihlukene-ke ngokwakha futhi siqhelelene. Ilokhu ngizomsheka ngafika ngelinye ilanga wathi sengithole ikhaya lezwi. Hayi kwasho ukuthi angikwazi ukungena-ke ifoni ayikho elengilalelisa-ke esesekhaya lezwi naye. Ngaphinda futhi ngamthola esesentabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Anginafoni. Hayi okwenza ukuthi ngize ngingangeni kwakhaya lezwi ngingene entabeni kaJehova ngqo. Wangilalelisa inkonzo kwakuyinkonzo yabafundisi khona lapha eRichards Bay. Indlela okwakushunyayelwa ngayo ngathi hawu kanti yini kade ngilindile ngoba ngathi yiyo le ndaba ebengiyifuna. Ngangena kanjalo ngoshova indlela okwakushunyayelwa ngayo lapho. Ngiyabonga nje ukuthi nami uNkulunkulu angigcine kukho konke kade kufuna impilo yami ngize ngithole ukufinyelela ukungena entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Ngoba la ngithole khona izono ziyavunywa bazalwane. Waze wachaza ubaba ngelinye ngathi isono awusivumi kwesinye. Uyivuma izono akukho umehluko. Kodwa nje wangivukela-ke umzalwane-ke ngakhona ukuvuma izono. Ngalelo langa ngathi ake ngingadli. Ngiyaza kaMambethe ngingenamandla. Angazi nale nkonzo ukuthi uma uthi uzenzela wena
umkhosi uvele nje umzimba usinde kodwa makusho ubaba hayi bantu ungahamba uyofika eMdlovane ngenyawo kodwa ukufast angazi ukuthi kwenziwa yini ngathi hayi kusho ukuthi sesizothi baba singena emkhosini yazi ngoba ngathi indaba ikuwena mawuthi azenzele usinde umzimba nje hawu kanti lo mkhosi ngathi wakulamulela wavele ngabe isikhonkonko nje ethi esheningeni insuku mhlawumbe mina bengenze ezintathu uvele kube lula bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu okokuqala nje uba ngithola uJesu okokuqala ngize ngithole lokho engikuthole manje uNkulunkulu nomusa nomuntu ukhulekela umndeni wami ukuthi uNkulunkulu sengisindisiwe ngiyayikhomba ukuthi naye indlela engcono sengithole enyeke engaphezulu abantu abami sebangayisalela angaze ngiye nasesikoleni kodwa nje insindiso ngayibona nje into angifundile kodwa nami ngathola ijazi ngokusindiswa nami ngifundile ngoba ngifunde okukhulu kwangisiza abazalwane ukuthola uJesu ngendlela ekwakuyiyo hey usathane unendlela yakhe uyaqeda nje ngomuntu aqede nje nya bekubona abantu ehlenyuka nje kanti ayikho indaba yakho uphukile ngawe ngiyabonga kakhulu ukuthola abazali abanjena bengimlalele kubaba ke ifoni bengenayo kodwa nje mswane ngilalelile nje ngathi nje ngihlala ngilalela ngendlela nje bazalwane okuyiyo ngiyakholwa ukuthi ke uNkulunkulu uzongisiza ngoba sengiyitholile into ade ngiyilindile ngiqhubeke ngisiza abanye abantu ngoba bazalwane uyangena emzini womuntu uthi uyamthululela ukuthi lolu uthando lwathululwa nami liyangisida ngizokunika lona vele umuntu akhuthale athi umfice ehlenyuka angakulalela inhlobo ngize ngibuye ngimambheja abanye bangibuza ukuthi lilaphi kukuliphi izwi le uthi mambheja into ayikho ezwini yonke wena isho lokho kushoyo nje akukho ezwini noNkulunkulu uyakhuluma naye ngokwakhe hayi ukuthi kole kuthiwa liphi izwi la elisho lokho ngizobonga nje kakhulu nomama siyalalela lwesine naye uyanyuka usuku nosuku ubaba ukeqala inkozo mhlambe zimbili noma zintathu ulalele uqala uthi inzima ulalele esibili ngaphezulu kwaleyo ulalele yokugcina ingaphezulu siyambonga uNkulunkulu uficwa leli thuba sisaphila sizoqhubeka lendlu leyakhiwe la mawufika khona ngathi mambheje ufuna nathi silwele le ndaba yase Richards Bay ibe la ungena ungazi ukuthi ungenaphi ngabona nje angazi noma ezulwini njalo sesiqalile bazalwane izulu mawufe Richards Bay nje angathi awukazi uphathwe lutho akukho nje ukuthi kambe inasifo sini nakula kenzeka nala le ndaba lesiqalela silala la sizokhuleka uzuphila ngiyabonga abazalwane uficwa leli thuba uJesu Kristu inkosi